Tekan Pang Neken oleh Imade Sugianto, keambil saking pupulan Satwa Bali Modern Ngipiang Jokowi. Segadi pungan pucuke maulet ucem semone ingurah toni. Mare menek dadi perbekel subeliu nepukin wicara. Ulian bansos iya besus, jejah kena kasus. Apa buin ap jagate jani liu pejabat mebui ulian korupsi. Ia diastun tusing melikas pipis, pelih administrasi masih ngeranang mebui. Ia man maca di surat kabare, sube 900 diri kepala desa sejebag Indonesia mekerangkeng. Ento mekerana pelapan pesan ia megai, apang tusing kanti mebui ulian pelih administrasi. Masan pemilu cara janine angga DPR cara nyawan ababin, tuun ke Banjar muang desa-desa. Saling peliunin ngabe pipis. Ada mesemaya ngemang wantuan gong, seragam PKK, ngewangun balai Banjar lan wantilan, muang menahin pura kantos sanggah pekomelan. Calon incumbent utawi angga DPR ane enu menjabat lan buin dadi calon subeng lah modal. Bedikan mesuang pipis bandingan calon anyar. Calon incumbent tuun membekal proposal. Stempel muang pisarat proposal sube kepragatang. Ane kejodi manwantuan tuah nyaratang neken lan ngidih tekenan perjuru, kelian adat, kelian dinas, perbekal muah bendesa adat dogen. Megarang calon legislatif ngemang bantuan, cara dewa nyekale kerasayang calon DPR kerana nyidang nulungin keramane ngewangun di Banjar muang di pura. Kerama animan wantuan merasa mutang, keramane tusing nawang, pipis ane sambahina ento tekane uling rakyat ane mayah pajak utawi pajak. Kasaran bang nyambatang memodal pipis rakyat. Pipis ane abane ento madan hibah, lumrah masih kesambat bansos. Ulian bansos liu keramane di Banjar mecureng, kerana tusing onyang sumuyup tekening calon ane ngemang wantuan. Sewireh ada keramane ngelah paiketan penyaman tekening calon lenan. Mekejang dadene ngagungang calone pedidi. Ento mekerana sebilang pemilu setate ada keramane saling curung, agat tusing kanti mesiat. Len pikobet keramane, len masih kerebetan pepinahne ngurah toni. Suba uling abulan ia kepungin preman. Tetujuane apang ia nyak neken pertanggungjawaban proyek dicarike. Proyeki ento kewangun nganggon dana bansos. Dugas proyeki kewangun tusing ada pesadok teken perbekeli. Tahu-tahu suba ada buruh megai ngai jalan usaha tani. Pundukan lan abing pundukan carike ke beton. Duh di subane pragat ada pegawai kabupaten ke kantor perbekel nunden ngurah toni neken pertanggungjawaban. Boye tusing demen manwantuan, nanging laporan pertanggungjawaban lan kesujatian proyeke meimpas. Tiang tenbani neken ampure, ucap ngurah toni teken pegawai ni. Sesukat nulak neken, liu nak ngalih ngurah toni ke kantor desa muah jumah ni. Tetujuane patuh apang ia nyak neken laporan pertanggungjawaban. Ngurah toni tetap kukuh tusing nyak neken. Ulian ento, ia mepanggil ke kantor camat. Ia diastun camate ngidiolas, ngurah toni tetap pagah tusing ngisinin pinunas camate apang ia neken pertanggungjawaban. Ia diastun Pak Camat ngetep jerijen limanti tiange ulian nulak neken, tiang las carie pisaut nih. Pak Camat tusing yidang ngomong apa? Pisarat ngurah ton ini sangat pinahange. Ledangang Bapak Camat nulis ring kertas alempir niki, ucap ngurah toni sinambi ngenjuhang kertas. Pak Camat sing bani nulisin, merasa keblekak camate. Aloh nulisin kewah pacang nanggung jawabin. Pak Camat nulis abedek kemanten. Saya yang memaksa kepala desa menandatangani laporan pertanggungjawaban semu. Usa nulis teken raris cap. Pak Camat purun. Iya ning purun,
tiang nyadia neken pertanggungjawaban bansos puniki. Ngurah Toni tusing enyak neken laporan pertanggungjawaban karena ada singsal di proyeke. Dui kwitansi kecatri besi 16 tes, nanging ane mepasang besi dase tes. Ia jejeh ada penureksan ke proyeke. Sinah lakar mengurusan ajak polisi lan kejaksaan karena piranti proyeke tusing adung di RAB lan kesujatiane. Apa buin? Perbekal neken surat pertanggungjawaban penuh penggunaan anggaran. Ento awinan ia saklek tusing enyak neken. Preman tusing mempan, camat tusing mintulin, gegodane tusing mereren. Angge DPRD milu turun tangan. Ngurah Toni tetap kukuh, cendakne tusing enyak neken setonden kwitansinya meganti. RAB lan kesujatian proyek di kwitansinya apang adung. Angge DPRD merasa jejeh, apa buin mula nawang Ngurah Toni idealis. Sing dari tawah ban pipis. Perjani ngerinci Kang Winaya apang nyidang ngalahang suwitrane ane mule saklek bangke uli teruna. Angge DPR lan Ngurah Toni dugas mesekolah mesuwitre leket. Telpone Ngurah Toni memunyi. Angge DPRD nelpon ngajakin metemu di warung. Tusing ngelah rasa sanksi, ia mejalan ke tongos ane tujuhina. Di warung tepukina angge DPR kedampingin Bajang Jegek. Ngurah Toni kesambut tur tundene negak. Yen di kantor ngurte pas formal, kang wang di warung nutur pang santai. Ucap angge DPR. Bajang Jegek di sampingnya lantas mukain bir, lemuh limane nuruang bir ke lumure. Angge DPR lantas ningting lumure tur nonden Ngurah Toni masih ningtingang gelasne. Lumure ke kaplagang. Cis! Pidan dugas mesekolah irage sewai memunyah. Banatan teken nyamo tugelani raga metimpal. Rarad rerot ajak dadua. Nganggur masih bareng-bareng sesukat peturu mekeluarga iraga pasah. Icang itep ngayah di DPR. Cai masih seleg meburuh. Lan ulin jani buin raketang iraga menyame. Ucap angge DPR. Ngurah Toni mekenyem. Subenawang sabuk timpalne. Yen ada perlu, mare ingat menyame. Tusing cara dugas mesekolah sekadi menyamut tugelan. Sesukat dari DPR sube melenan. Di masan pemilu, mare ingat metimpal kerana nyaratang dukungan. Mare man nginem bir 2 gelas munyen telpon angge DPR memunyi. Somah ni nelpon tur nunden mulih enggal-enggal. Rah, tuk-tugang malu minum, bekebayah, icang mulih malunan. Sekadi Winaya ane sube keragrag, Bajang Jegek lantas nyalanang tugasne. Teng kejut Ngurah Toni kala 5 Bajang Jegek ane nuruhang minuman ngusudin pane. Ngenggalang ia ngetepekang, Bajang Jegek mapi-mapi ngedesem ketulak. Gegaene mule ngode. Ia mekenyem sambilangan nuruang bir tur ke gelase. Ngurah Toni nginem birne. Bajang Jegek milu nimpalin ngelonggong bir. Limane pati grepe. Munyene alus manis ngerayu apang keneh Ngurah Tonine mengulayang. Ayo beli, teken laporan pertanggungjawaban ini. Nanti saya servis sepuasnya. Ucap Bajang Jegek. Ngurah Toni sube ngelah sipte gaya nanga Winaya teken timpal DPR nih. Ia mula kenyih aja anak loh, sing bani nepukin anak loh ngeling. Ia tu sing bani nyakitin anak istri. Nanging, unduke jani melenan. Bajang Jegek ane nimpalin minum bir ngelah tetujon jeli. Ento ngeranayang ia tu sing mulih dugas timpalne mapi-mapi tundene mulih teken somahne. Sujatene ia dot nawang. Winaya ane rinci kanget teken timpalne ane dadi DPR. Jani sube sekem tawang winayan timpalne. Nekang Bajang Jegek apang ia lelor tur neken laporan pertanggungjawaban dana hibah. Di subane Bajang Jegek ento bah ulian lebian ngelonggong bir, Ngurah Toni ngojok kasir lakar mebayahan. Meimbuh nunden pelayane ning tingang Bajang Jegek ane bah di mejane. Map di sampingne apang kegampilang tusing dadi ilang. Setonden megedi, ia ngirim SMS ke timpalne. Suksemeyan subekal teken, wayan ngenggalang yang jagin ke warung. Dapetange Bajang Jegek ane tugasina nyelempang bah.
Map di samping nih tusing ada tekenan ngurah Tony nih. Nas bedag uluk-uluk ke kai. Ia lantas megedi terngojok ke umah pimpinan partai nih. Ia nunas pikayun apang selamat nganggon dana ibah. Tusing medaya, ngurah Tony tusing enyak nulungin dewek nih neken laporan pertanggungjawaban. Bas ampah tugas mesuang proyek, merasa lakar aloh ngajak perbekal kerana timpal raket ulima sekolah. Yen laporan pertanggungjawaban tusin meteken, pipis ni uliang ke kas negara, ia jejah mebui. Ento mekerana gegeson ngelaporang teken pimpinan partai ni. Pimpinan partai ni mekenyem nepukin anggota DPR ngejar kerana laporan pertanggungjawaban proyek ni tusing meteken. Gai cenik tuh, teken apang ia nyak neken.